Ошо bir машина топуракты канчага түшүрдүң, Ерлан? 2000. Ошодан канча кирпич чыгат эми? 10 mingga olib qo'ysa kerak. 10 mingga? Qo'ychi. Aşıp ketse 5 ming. 5 ming deyin. Önce 8 ming çatı kan dedi. Hı. Anda 2 kamaz olup kalbay bu? 2 kamaz. Şunda eкен. 2 kamaz. 2 kamaz kançaga düşürdün dedin? 2 ming. Peki hava töktü lan. Hava 2 mingge tökөгөн, ha? Atın kim senin? Şunkar. Familiyаңчы? Келбек Келдибекулу. Sen özü koy kaytarıp жүрөсүң же кыш куй атасың mı? Ol kaytarıp жүрөм, мага жардамдаş атам. Жардамдаш атасың mı? Sen азыр bir kış эме кылып салып мага көргөзүп бербейсиңби кандай кылып эметкениңди? Ama yerimiz. Бай болек да. Ну даяр жеринен кичине чылап туруп алып. Көрсөткөнгө кылсынчы. Ya uçak kovadan hani. Sen az ошондо бир эле көзүнө эме тутасың да? Бир эле көзүнө. Bana gör abi. Bir yürüyüşmesin. Nerede dalga koyuyorsun? Onun az болуп калбайбы? O, bir kış düştü. Dışında тазалайсың mı? Engra koş üstünde. Жеңилирээк болот да. Калган эми кийин жуй да. Азырында чыгып көрөт. Bir günde sen kança kış kuy atasың ушинтип? 1000.